kat-kati ibu rumah tangga ane inisialnya NLM. Nah loh ane yusane 36 tahun ini nagih ngantungang ibe ke jembatan titik gantung di Cau Blayu Sangeh Badung. Kapolsek Abian Semal Kompol Ruli Agus Susanto nyelasang kejadiannya sawetara jam 1 ngelemang tugas Rabu September. Awalnya ada pengendara sepeda motor ane madan Iputu Gede Nande Wiguna teke uli kauh lakar ngelewatin jembatan ane ngubungang Kabupaten Badung ajak tabanan entu. Tugas entu saksi sedang ngandeng kurnane mulih ke Sangeh. Nah mare lakar ngelewat nanda ningalin NLM mejujuk di sisi kelot jembatane. Keliapne nyurigain gati. Apa buin di jembatane entu tahen masih anggone tongos ngulah pati. Saksi lantas ngenggalang mulih lakar nyemak center ngide tulung aja anggota Linmas. Aja ke Putu Gede Saputra, nanda buin membalik ke lokasi ni entu. Pas entu tinggaline NLM suba lakar mecebur ke jurange uli jembatane. Ngencolang nanda aja Saputra nulungin. Ngelut korban uli duri abane ketongose ane amas. Suwot entu laut ngubungin Babin Kamtimas Desa Sangeh terus nelpon ke Polsek Abian Semal. Korban selamat tangga abane ke Polsek Abian Semal idine keterangan sambilang ngubungin keluargane. Ulian pengakune NLM nage bunuh diri, ulian ada masalah keluarga. Tim Bali Express ngelaporang.